sad sa ovih novih 25 lokacija koje su u toku, znači koje postavljamo, bit će negde oko 270 lokacija i to je preko 2000 držača, pošto sam da podsjetim na taj jedan držač za bicikle mogu da se parkiraju 2 bicikla. Tako da, eto, mi to radimo u kontinuitetu negde od 2009. godine, kada smo organizovali akciju Vratimo grad biciklistima u saradnji sa gradom Novim Sadom. Tako da smo od tada, znači, skrenuli od nekih onako, da kažem, ozbiljnijih lokacija kao što su Spence, Štrand, onaj čuveni kavez, kako ga ljudi zove, što i danas postoji, zatim Futoške pijaci i tako, i danas smo postavili, znači, praktično blizu svih važnijih institucija. Znači, domovi zdravlja, pijace, osnovne i srednje škole, banke, i u poslednjih godina, znači i na zahteve stanara, ukoliko postoje uslovi, znači da se to uradi, postavljamo i ispred nekih stambenih zgrada gde za to ima potrebe. Da, zaista sad kad prođemo, evo ja sam bar primetila, gde god da prođem uvek vidim parkirane bicikle na tim malim parkiralištima. Međutim, mnogi Novosađani su primetili da električne trotinete ljudi odlažu na mesta za bicikle. Da li je to dozvoljeno i za ovo prevozno sredstvo? Pa znate kako, to je po zakonu nije regulisano sasvim ni, da kažem, to iznajmljivanje, ni ostavljanje tih bicikala. A ako se sećate, u početku su ih ostavljali na, ne znam, pored bandera, drveća i ostalog, što je bila, da kažem, još gora varijanta nego sada. Ali naravno da ni ovo nije rešenje, ali da uzimaju mesto ljudima koji koriste svoje bicikle. Tako da ja verujem da će to nekako grad, upravo za saobraćaj i odgovarajući organi, da će to rešiti u budućnosti tu problematiku. Jer, mislim, to nije dobro ni za koga, znate, nije dobro ni za bicikliste, ni za ove ljude koji koriste električne trotinete. Rekli ste da se trudite da pokrijete, da tako kažemo, značajne institucije ili možda ta neka centralna mesta u gradu gde zaista ima mnogo ljudi. Da li stoji i dalje poziv građanima da daju predloge novih lokacija? Apsolutno, da. Evo sad prema nekim podacima u Novom Sadu ima preko 40.000 biciklista, što je zaista impozantan broj. Ima preko 100 km biciklističkih staza, znači postoje apsolutno svi uslovi za korišćenje bicikla kao prevoznog sredstva. Tako da mi svake godine upućujemo poziv građanima, evo ja mogu da kažem mail, naš office@parkingnas.rs, gde mogu da nam pošalju zahtev, znači koji će sadržati lokaciju, eventualno broj tih držača, i onda mi u saradnju, znači, sa gradskim institucijama, to su uglavnom uprava za saobraćaj i gradska uprava za građevinsko zemljište, razmatramo te lokacije, znači da li postoje tehnički uslovi se postavi, i u zavisnosti naravno finansijskih sredstava trudimo se da sve to ispoštujemo. Afirmišemo vožnju bicikla kao alternativni prevoz u gradu. Svakako apelujemo na oprez svim učesnicima u saobraćaju. Znamo da se biciklisti najviše mogu vidjeti na ulicama u toku leta. Tako da hvala vam za ovo uključenje. Nadamo se da će tih biciklističkih punktova biti još više u budućnosti. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme za naš radio. Čuli smo Predraga Ratića iz Parking servisa.